International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Saan ka kading nagbuteng kanyak? Ha? Alan? Ano ko matikabutong keng? Ano ko matikabuteng ko keng ka, Branto? Kat langam matis ang nakabutbuteng. Kuwapo ka? Baknang ka? Ken nadapay tuwang nga bodyguard mo? Imayak kalpasan nga naawat ko imbistasyon mo. Kita ta ito nga restaurant. So nga duya. Pinatgak ti awis mo. Ita, abay sa salud-sudam no, saan na ka mabuteng? Awan tinas nga kabuteng ko, kagsibod ta, awan man ti amok, nga lakas nga ramidang ganyan. Tapay, nakabut-buteng ka kadi nga tao. Kaya mamum ka din, tirason, no apay, inawis ka dito. Saan ko pa nga mo, Brando? Isong nga mayak, tapno kayat kumamuan. No apay nga pinaeban na, kuno inawis na. Baka kayat mo pagkigayam kanyak. Baka kayat mo nga agtrabaho akin ka. Gabata businessman ka. Idin to tasyak at gagangayak lang nga empleyado. Baka da kayat mo nga ijaya nga napintas nga trabaho kanyak. Dati panunod ko. Saan ka kuman agin dyan mo pa pare. Amok nga mom no anya tirantakan ka. Tila mabay na mangantan kita mabisinak. Naimas di kita order mo taraw na. Sige, mangantan. Ngem kinapudno na manon nemi ket itay palang agsidsiddo karak. Itay palang agbutengak. Ngem sang kong impakita kini Brando. Masapol nga gintotoredak manon nemi. Diyan ipakita nga mabutengak. Tap na ti kastak at saan nga alda. Nga aramidan na ti kayat ng aramidan. Nga mamok manon nemi. Nuan niya ti panggap na. Ibilin na lakid di kanyak manon nemi nga adaywak ni Elsa. Ni Elsa a girlfriend ko. Ni Elsa nga baknang da manon nemi kat siyak laeng kat gagangay laeng nga empleyado. Nagradwarak iti high school. Iti college kat mga opisina at nasapa kam nga naulila iti ina at daading ko ang pagbasbasaek ni Jenny. Ni tatang nanging karigatan kanyak anang pabasa kanyak. Sudga po na manong nemi nga mga opisina ngem gagangay lang ti biag mi. Kat sa anak lagi di maikari nga agtalinaed nga boyfriend ni Elsa. Kabayatan nga mangmangang kami manunimi ko na kanyak ni Brando. Ibaga ko kayong katirantak adaywam ni Elsa. Tanusam mo nga daywan ni Elsa at dadakas ang mapasamak keng ka agraman ti amam ken ti kapsat mo. Tingkay nangigan papagayam ket may salay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Alan ni Tilawag City. Nga dito iti mauding ante pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 4th week iti bulan ti Abril. Itagtultuling Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta ni Honolulu, Hawaii. Kaya di program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Iti pa nang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel a premyo. Kakadakkel ko na kabutan at damay sapay nga tumulong nga ang ag-sponsor mang tirakkel a premyo kapsa. Kaya tuwan, agyaman tayo iti panakitunulong nadan tinimbalitukan nga panagpuspuso babayan ti panakitinulong ti yum special pork lechon belly
licensed and food handler certified in Hawaii. Padanan nyo, absat, iti panangijaya da, aglako da kadagiti Filipino food in Hawaii. Okay? Kaya padanan nyo ti panaglukat da, tapno may pakamu ka da kayo, ti online platform da. Okay? Dita Hawaii, di agbiboy dita Hawaii, padanan nyo da to yum yum yum, special pork lechon belly. Wow, nagimas. Dilayangin lang nagan na nga yum yum yum. Special pork lechon belly. Certified in Hawaii, kapsat. Lisensyado. Okay? Okay. Kaya i-share ko man natin, numadamak ang agbiboy, kapsat. I-share na ito live tayo. Kaya i-like yun, nakaspagarigan, tasang kayo pa nag-follow, iti page ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award pakipalo. No iti YouTube channel ti pakabuyaan nyo dato yung video. Paki-subscribe nyo dato yung Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award nga YouTube channel ni paring Ray. I-like you, i-share you, kaya nag-subscribe kay kuma. Okay. Adan na waragawag ka din. Hampay na waragawag ng ipakamuklatan. Sinoti ko ti fourth grand winner tayo, gamsat. Ito na, pakinggan natin ito. Adan, may kapat nga grand finalist tayo. Adan, fourth grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti Sungadan, Paway, Ilocos Norte, kadagdamagdanad sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis, ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagit kinapalapas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyag yu yaman ak unay. Yan. Ni Vilma. Yan. Iti Ilocos Norte. Mrs. Vilma Castro Garcia. Malagi di ko driver ti asawa na driver nga naksidente. Ayan. Nga siyempre 7 taon na idi mo ulit at ina. Idi tayo pas nga iti ina na. Ati maikalimang anak na. Talimada nga kakabsat. Natay nga nagpas nga iti ina na. 7 years old pala idi. Kaya ado trigrigat na. Nagkatulong. Naging nga simrek ni Lodi. Ni Lourdes Lawayog Yumo. Lakas kadwa na ngaglako iti lupot. Yan. Gingga na nga nagamamuda kini Boy. Boy titawag na. Di asawa na. Gingga na nga natay ni Boy. Itilikudan nga duwa di kita anak na nga babasit pala edi nagbalin nga single parent inkarigatan na nga pinaadal di kiti duwa anak na ket nakaadal da ket napintas ti biagdan agdamay tang adday balawi pagudpod gaputa ayawanan na di kiti apu ko na sadyay iti inaunang anak dada ti fourth grand finalist tayo kamsat Rogelio Boy Baldurando paring Boy happy birthday kang kaitang aldaw dita Hawaii. Kablaw na po from your wife, Delia Mendoza Baldonado and family. Itaping aldaw, Adonis Ramones. Adonis, dita crispy naman na. Happy birthday kang ka, Adonis. Papagayam, mangigyo ita ti ababa nga pakasalitaan ni Alan itilawag siling ngem. Napibitas tumitlang nga inkay dublen nga buyaen. Into no aldaw, 12:30 to 2. Iti programa ito nga lagip tinapalabas. Teresa Balmaceda, happy watching ka. Ken dumapay nga mata mga agbuibuya. No sinuman di kita naka-tune in. Ngagbuibuya ita. Happy watching ka na kayo. Awan samat. Nirang ko. Awan. No pay adu di kita ikuan. Adu di kita agbuibuya ngem manunata naka nga mabasaklat nagan na. Cherereren. Awang pagidi ni Teresa Balmaceda. 13 views. Iti karoden ituloy pag-absat nga ibasa ito ababa nga lagip tinapalabas ni Alan iti Lawag City nga intay pinauluan iti Panagin Tutured.
Kas na kunak itay manunimi nga duwa kam lang agkabsat siya tinauna ken ni Jenny tinaudi. Naasa pa kami nga naulila iti ina ket ni tatang tinangisakad iti panagbasa iti kolegyo ket nadaanak ti trabaho. Nagamamu kami kini Elsa manunimi jak maamok nga jak idi maikari kapata may sa iso ng anak ti baknang. Ngem gapo tagpadpada kami ngagpimpinateg inaklunak manunimi. Igyaman ak Elsa, ti palang aklun ko niya idilikodan ti amin. Gabuti patpatig ka, alan, ket nakasaganak nga mangipaay ti amin. Agragsak talay na doa. Ngimamok nga sanda kakayat na kiti parents mo. Actually, ada pangi kayat na nga pag-iasawaan kanyak ni Brando. Ngimsaan ko akayat ni Brando. Tsakayat. Kayat kung bakit abalasan ti makiasawa ken ni Brando. Manong name iti na minsan nga pa nag-date me nang rabi kami kalpasan na napang kami nag-check-in. Oh, alan, nagasagana ka mga ipay kang katihamin amin ko. Saan nagbabawi? Elsa, saan kanto nga babawi? Saan kanto nga may bayan? Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi manong nemi ket impay nga namin pinsan ni Elsa ti amin na. Nagpintas, makinis, nagbanglo, nakabimbilis ti skog ti adday ti barukong na manong nemi ket nagmayat nga, oh, alan, oh, alan. Pinisan ko nga roti talon ti langit manong nemi ket na nagampayag kami ngagpadpada ngagturong tapno tuknon mi ti langit. Birhen manong nemi nakaimas ka nakamangbanglo nakapimpintas na Elsa. Nakasulswerte ak manong nemi ta matagikwak iti kasken kuana nga siyakla nga gagangay nga tao. Wen manong nemi. Ngem anyan tut mapasamak, anyan tut aramiden ni Brando, anyan tut aramiden di kita naganak ken kuana. Masansan idin nga ikotak ni Elsa manunemi aking gay ti may sa gundaway nakaawatak iti message. Babaling ka di nga kita ta, iti ta ito'y restaurant nga bagak. Siyak ni Brando. Sige, kumayak, in text back ko. Dili sumunak ako ni direct ang restaurant manunemi malasin ko ni Brando. Nauyong tilangan at dadwa nga bodyguard na manunemi. Imasadagak no pa agnar nervyusak mabutbutengan ngem naging tutoreda. Siya din akan. Wen, siyak nalan. Si kaman ni Brando. Tugog ka. Naka-order ako. O may da iyagin nito. Tagsangon ta kamangan. Ano nga minti napatag nga ibagam kanya, Brando. Saan ka di mabuteng? Ano ko at kabuteng ko? Kinaumat ang mong kadakas nga namidam kanya. Ano niya ti relasyon niyo kini Elsa? Nobiyak ni Elsa. Saan ka nga may kari ka na kuwada? Kapata siyak ti may kari. Siyak ti kayat na kitaganak kan kuwana ng mga asawa kini Elsa. Ngayon ipatpatig na ni Elsa. Ipatpatig ko man. Kahit saan ka nga mabuteng, iti posibleng aramida kaya ka? Iti ka nito, ibagak ka ni bodyguard ko nga bulbuluan ta ka. Maramit ko. Apay ko mga bulbuluan da, kaya pabulbulunan. Oo, matiamo kang basol ko kaya ka, Brando. Dalo ka di ka sa kakabuteng. Awan tinas kang kabuteng ko. Gaputasan ka mat ka nakabutbuteng, Brando. Nagagwapo ka. Oh, ito yung order ko. Mangandan. Kit kabayat na lamang manganta. Ibagak keng ka na ito. At ay wan ni Elsa. Tano sa mga ramidon neta. At dadakas ang mapasamakin ka. Agraman ti kapsat mo ken ti amang mo. May kading dayawam. Pagsalitaan minto yata kini Elsa.
Wala niyan to decision ko, kaya decision mo mamon to. Saan ka di ka talaga ang puputeng? Iti ka dito nga saan ka ang tungpal? At dada ka sa mapasama ka na kayo. Ako, hindi ka buteng ko, kabutawan tinas kang nakabut-buteng, Brando. Kanamok nga saan na kabaybayan na po, Diyos. Saan na kami kabaybayan ti Diyos. Siyak, ti kapsat ko kinti amak. Kalay, tulun ti mangan. Imasam ti mangan. Kalpasan na, kahit ko nga tong palam to ang tibiling ko. Manong nemi kinabudno na kit talagang agner-nervyusak ng saang kungin padlaw. Naging tuturena. Imbagag dito kini Elsa, manong nemi, agananad ka. Sweetheart, Alan, agananad ka. Ano nga ron? Adaywan na kon? Nakasaganak kamatay. May labang ko lang panagayat ko king ka Elsa. Saan ka mabuteng? Adamat pa nagbuteng ko. Nga masapol nga padib kirit-tirik na. Aginto toreda. Imbagak ba dito kay kada Jenny kinitatang manunay kit kunak nga ganan na dalang. Tamangan. No ipaypayso ni Brando ti pangtana. Aging ga manunay nga ti may nga aldaw awan trabaho at dakti samot ti balay. Ngayon man ko mapapanak ta nakarubuata. Idi adda kutseng nagsardeng iti sangwanan. Kad na ibaba ti atawa ti ridaw ti kotse manunaymi. Adda may nga lakay nga lakanat dabak nang manunaymi amang paypayapay kanya. Imasadagan. Yes sir. Good morning sir. Sige kasari ni Alan. Ay one sir. Sak na Alan. Kinlukat na manunaymi ti ridaw. Lumugan ka. Isot driver. Hindi kitak ti unag ti likod at dadwa nga lalaki. Bodyguard na. Naging tuturedak manin manong. Limugan na. Labang kami ti may nga restaurant manong nami kat nag-order ti makan. Pakadayawak laonay sir. No, makasangok ti kaskeng ka. Siyak ti ama ni Elsa. Amo kitahin sir. Talaga ka din nga awat ti panagputang mo. Apa nga, limugan ka. Natudyoak nga tao, sir. Imbitaran taggayim nga aglugan niya pinta sa sa iyo. Aglugan na. Yan tangi nakarubuatan. Itlakit ilibredak pa nga pangal daw. Pakadayawak orin, sir. Iti makisango amangan iti kasken ka. Nakagasgas na. Gagangayalak lang nga tao nga kasango kalanglang ko ti kasken ka, sir. Sige malat nagbaga nga gagangay. Gagangay ka lang nga tao. So kita, doon yaman timbiling kang ni Brando, ulitik, aday wam ti anak ko. Tanusaan mo nga Taiwan, adadakas sa mapasamakin ka agraman ti pamilya. May karin-karin nga Taiwan, I'm sorry sir. Nagasagana kamatay. May laban ko laing, ti ba nagayat ko'y danak yun. Gibsang ka may kari. Sa anak ba nga may kari? Nga magpinpinatag kami kini Elsa. Itian niya man nga oras kay bagak ka naginibadigad ko kat patayin na ka maramid. Nagasagana kamatay. May banagnig ko lang. Ngabat patag ko danak yun. Ngimsang ka akayat ko nakmat. Ni Brand ti kayat ko. Adi pa nga rod ti anak yun. Uno kaya't kadipay nga ron ni Brando, ti anak yun, ni bagak nga, adan mapaspasamak ka na kami. Yeah. Nabayagan nga na itin ni Elsa at kinabirhen na kanyak, sir. Gabat ang pimbinatag ka. Simpergwensa! Talaga ka di sa kamumutang? Sir. Baka maatake kayo. Hanggang pong tutakasta. Sir, uminom kayo. Danom. Buti bang harap? Sir, pagkalmahin nyo lang tayo. Sayang tigit dumapay nga panawan nga panagbiagyo nga panagragsak yun dito lubong. Siya nga punto na kasta. Talaga makapungtutan. Pagpungpungtutan na. Ano mo magaling ka paltog ko? Kaya mabaling ka paltugan? Sir. Nakilabasol kinaapo Diyos, di pumatay.
May isa ka na gini sa nga pulong nga bilin dito. Pagkalmahan nyo natin. Dalumpay, sir. Dalumpay. Dalumpay. Alam mo. Imasadig ti may isa nga bodyguard. Sir, ada ka di ba kayo? Awan di baga, Jack, ba't imbaga king ka umasadig ka? Lalala madayo ka lang. Kaya, kabaylak na to. Kaya. Imadayo ti bodyguard. Mangantan, sir. Nag-iimas na ti orderyo. Ulitek, pakitayawak launat ti sumango. Mamangan, itikas ka na kayo, sir. Nakagasgasan. Ngam sa mo kaya't nga adawan, anak ko, sir, adawat tulain, nun ni Elsa ti mga ibaga, nagsina kami. Ulitek, kaya't ka din ni Brando, nga asawaan ka na kyo, kalpasan nga, adan mapaspasamak ka na kami. Di mo nada nga pimanaw, manunimigat na bati at nga, nervyos pa lang yung talaga impakita nga naturedak, naging tuturedak iti sangwanan ti ama ni Elsa. Yung bagang mukda ito, kini Elsa, impakamuk kada tatang kini Nana, ay tatang kini Jenny, nga anak kapsat ko, nga nemi. Aging ka nga timawag ni Elsa kanya. Hello, sweetheart. Good news. Good news? Ibagak to king ka. Into no, akita. Kahit ko nga, agdin na data, kalpasan na kitagpapas naman tiragsak. Gabuta, awanin ti problema ta. Awanin ti problema ta, kunana, kahit di mangmangan kami, nag-order pa, manunay, di champagne, kahit minom kami, kunakanyak ni Elsa. Sana na kayat ni Brando. Ana? Nangig ko ti pa nagsarita, da papaki ni Brando. Dinamag ni Brando. Ni Papa, no kayat nakpay, nga asawain, itilikodan nga, adan paspasamak ka data. Kat nangig ko ti kunan ni Brando. Sir, awan tingandat ko mga asawa, ti babae ka, sang nasakti mo na, kunan. Di awanan ti problema ta. Oh my God, awanan basta. Kaya nagpapas kami, manunimi, nga, nagbembang, kalbastan data, ito ti hotel. Oh, Elsa, Alan. Hanggang rin nga nagkidkid ti ama ken ina ni Elsa, idi matulag ken ti kalay sami. Isuda pa yun tinaggastos, manong name ting grande nga kasal. Dadaan kami ti kabukbukodan nga balay, ket intuloy ni Elsa nga minanage, iti pan nakabagi na nga paset iti negosyo, dagiti naganak ken kuana. Idi nito siyak, manong naming tuloy kumat tinang opisina, intulibet ni Jenny tinagbasa, aging nga nagturpusen ti kabsat ko, manong naming kat adameten bukod na nga pamilya. Ni Brando, nang asawan ti Sabali, nga magsagsagaba di asawa nagsipud tararanggas ni Brando. Kada ito ako na ti pagyamyawanan ni Elsa, ta siyak, da kami tinag-asawa, pagyamyawanan di kitinagannak ken kuana, gabuta, naragsak ti anak da, naragsak kami. Agramo maten ti upat nga anak mi. Manong nimi. Dito nga ron ti pagkasalitak, ket thank you, itilaing mo nga naibasa, ket sabi ko ma,adamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag. Kadagi di padak ka nagbuya, ka nagdingig, more power to your program. Tuwing nga ron tagyamang nga pagaya mo, Alan, itilawag sila. Nangigan nyo pagayam, di pakasalitan ni Alan, ababang, imin kayo tumaladenggan into no aldown, 12:30 aging alas 2, tapno, napapaot mo lang na pimpinas pa na kay portray na. Erlinda Panterosete, thank you for watching. Josephine Stango, stamatan ka ni Erlinda Estabilio, thank you. Erlinda Estabilio. Ni Teresa Balmaceda, Mila Milyar, thank you Mila. Stamatan ka ni Maricel Aguinaldo, ni Aurelia Piesta Jr., iti Hawaii, ken Erlinda Panterosete. And stamatan ka ni Ana Pimentel. Ken amin kayo na nga buya. Salamat po kada kayo. Ayan. Ana Pimentel, Telapa. Thank you for watching. Kita tayo tumatamdam ako na kumangyam saan ta decision mi. Sorry ha.
Into no aldaw, akikita ito into no aldaw, iti lagip tinapalabas, kanti IKL, wano idikal man lang. Thank you for watching.